baramuhaye ati ngaho yobora umuhango arayoboye ngo amare kuyobora mushiki w'umukobwa w'umuhungu arahaguruka ati murabizi ko kanaka yari umugwana shaka ati ntiyakwiriye kuyobora Akagara. Aho rero niho abantu bashingiye bavuga ngo uriya Akagara uko yabivuze. Tegera mu gihe gusa umuryango wamuhaye icizere. None se nigutuvuze ko atari Akagara kandi ya uriya mugore yavuze ko ari Akagara baziranye uko barabana. Okay, reka nkubere clair. Ba clair. Sibyo se? Uyu wayoboye uyu wayoboye umuhango yahawe gahunda n'umuyobozi w'umuryango ariko ari Akagara. Banzu si ibihe byiza kuri mwe abakoze subscribe kuri channel ya Kadoyi irakoze inshuti bavandimwe twongeye twagarutse muri screen zanyu kuko bisanzwe turabifurija umugisha w'Imana uva mu ijuru. Ikindi cyongeyeho tubifuriza ubukire abo bitameze neza mwihangane niko mwisi bimera ni challenge ubuzima niko bumeze. Uyu munsi uzukira ejo ugakena, uyu munsi ugakena ejo ugakira. So wherever you are, aho uri hose ibihe urimwo wiringire gusimana ta wundi mugisha nk'Imana nko kumenya Imana. Kuko bisanzwe rero uyu munsi tuzinduwe hano cyangwa se muratubona hano turi kumwe bungiye kukwakira ndakwakira iminota 2 utavuga utamvugiramo kandi uko nkwakira urakwihanganira. Uyu munsi rero turi kumwe n'umwana wa Fachi Tshisekedi kuko muyibona rero sinzi ngo numuherezi wiwe cyangwa se ngo n'imfura ye cyangwa se ari mu hagati araza kubivuga umwanya wiwe nimuha umwanya. Muri kumubona hano muri screen zanyu. So tugiye kuganira ibintu byinshi ariko hagati aho atarivuga muramuzi banze guha kandi impore ubwoko bwacu bw'abanyamurenge buri kunyura mu bibazo bitandukanye cyane muri gakondo mu Minembwe. Mwihangane namwe mubona ari mbaye Paul namwe ewana nimwe ba mbere. So reka tangire yivuga hanyuma dukomeze. Murakoze. Murakoze cyane nkuko bisanzwe. Urihangana ko turamwe. Nitwa Kabuye. Ibindi warushizeho ibijya byo gukana byo gushusha rubanda. Kandi uzawamba uzi Tshisekedi sidadi wawe. Tshisekedi ni baba wa taifa. Oya by'umwihariko wewe he is your dad. Tegera ngusubize. Tshisekedi ni umubyeyi mu buryo bw'igihugu. Buriya muri hierarchy nuko byubatse nta bantu bazabaho hatabanje igihugu kandi igihugu ntikiza kibaho kitagira umuyobozi. Umuyobozi yabona kuvaho akabona kuza abaturage. Yes. Urategera nta baturage babaho nta gihugu. Habanza igihugu umutegetsi hakabona kuza abaturage. Barikiwa sana. Kabuye ndakubaza utubazo tworoheje ariko turi challenge ntujane mu bintu byinshi. Ubundi hari ibintu byagoye abantu shite yanje. Abantu bari mu kuvuga ngo uriya ngo Akagara. Abantu baga challenge ngo bakavuga ntari kuyunguyu ubundi kuki atatwumva twebwe. Kurumva ariko akajana imitekerereze kure akaja mu bitamureba. Kurumva akaja muri politike wenda iri dipu usibye ko abayizi ni bakeya kuriya. Yego. Urabyemera ko abayizi kwanza ari bakeya? Nico nyine abanyamurenga benshi batazi. Asandi naje rero sinza nshaka kwihagika mu bintu bindenze ariko uyu muhana buri abanyamurenge tuba tuziranye. Kandi noneho especially twebwe abanyamakuru baba show busy tuba tuzi uduchallenging abantu mu mitwe. So urihangana jewe nigize ibintu hafi ubisobanure kuha usobanurira umukecuru w'imyaka 90 utazi
imva n'imvano y'iki ya politiki ibintu byinshi birebire Yeah. kabo mu bantu mu bibaza abakwibazaho cyane wenda gareka mvuge wowe ni wowe turi kumwe turihangana basebenze kuki Kabo yatumva ikibazo tuhatubwira ubwo nibavuga ikibazo Kabo ntago ari politique dipri ikibazo ni murumuna wawe kandi nivuga murumuna wawe ntago ari umwe mwonsi beririmo cyane je ndakuze ndi asandi data nabasegege bari irundu cyane muvukana uri umusegege wo mu yihezo umukanika nabasegege b'abakanika bahabicwa turabafite benshi babicwa none bakibaza ndetse uriya muhungu jewe wacu rugura ahubwo vuga hariyo na mukuru wanje nkurikira uri muri twigwaneho muri twigwaneho ukurikira ku mugongo kurikira brother wanje gutya lady biranyoroheye rero kukubaza ibibazo yego Kabo uzigize hino ubisobanure nk'umunyamurenge inshuti yanjye tujane mu bintu byinshi ngo bakasayi ngo baruba ngo bayiga ibyo uzaba bibwira abandi ya hano naserukuye iyi mbaga y'abantu cyane b'abasevili ariko bashaka kumenya what is wrong with you akagara bashingiye ku ijambo rimwe twigwane hirabarinda ibarindira umutekano si leta urantegera icaka bitwigwaneho n'abana babo n'abana babyaye ni bakuru babo ni barumuna babo ni base wabo ni gutyo Kabo ukiraho ako nakabazo kamwe watewe niki kugira ngo nduzumve kimwe n'abandi cya kabiri turavuga kuri iyi video iri gutrendinga video ya okay wasobanura kuri kamwe urakoze Kado jewe nkunda ibintu biri reyere mabyukuri ikintu kirimwe kinyoma ninkisi n'ijuru kurinje kuko isi ijuru ritovira hejuru ngo rimanuke ribe kwisi ikinyoma ni ikihe banzureke tiwampaye ijambo cyane kandi nanje sinongera no kukuvugira kandi nanje nakuretse uravuga sawa sorry ya ubundi iyo tugiye mu bintu byatwigwaneho n'akagara sibyo nubwo wabivuze gutyo ngo ngusubize mzigize hafi ngo ahinye ngo mzigize hafi ngire gute iyo tuzinjiyemo bira bintu biba byinjiyemo politike ihita ikora ku bihugu oya banza utegere ariko si yonja okay twigwaneho ubundi ni umunyamurenge akagara ni umunyamurenge banza ureke kado tagukubitira hano oya bugire rero tubamereye nabi aho yizara yakorera nuko ikintu leta makanika amaze gupfa Sematama yatangaje ko twigwaneho ibaye koalize na FCM 23 uzi ico bisobanura ibyo ngibyo ndakubaza niwe mbajije uzi ico bisobanura no yasingize isobanurira abangaba biya bisobanuye ngo njewe na twigwaneho yose tugiye kurwanya leta no kuvuga ngo turi contre na leta 100%. ariko kiraho ko turaganira ko ya banzureke ugiye kwigwanya kubera ko yagukoreye reka nsoze yakwisha urashobora kurwanya leta mu bintu byinshi sero n'inyungu ushaka urategera urashobora kurwanya leta kubera ko nayo kurwanya urashobora kurwanya leta kubera ko yabanje kukwica nabyo birashoboka 100%. apana ngo birashoboka Kabo tuvuga ibintu mani tuzi kandi ntukaza mwirengagiza uriya naje sinshobora kukwirengagiza Kado reka nkubwire twebwe ubizi ko yabanje kubica hari n'ikintu abo twita ibifobagane bazavuga ngo twebwe akagara ngo tuzatwemera ko abanyamurenge bapfa yego urategera banze wumve twebwe twemera 100% ko bapfa 100% bicwa n'abandi tonde nyine tugende gatuganira nyine reka tugende step by step sibyo kandi nimba ushaka ko tuganira uzundeka nsobanura ariko habamo kubaza sobanura ibintu neza nawe unyemerere nkubaza yego nimba bishoboka sawa sibyo nukuvuga ngo Sematama yaratangaje binyura no kuri BBC aho jewe
uhagarariye twirwaneho urumva guhera uyu munsi twirwaneho nk'abaturage ni ukuvuga ngo mbajanye muri AFCM 23 tugiye kurwanya leta tuyirandure tuyikureho dushireho ubundi butegetsi kurumva hakazamwe ikibazo amfete cage kinatugora twebwe rimwe na rimwe kumva hakazaho twigwaneho nk'umusevire urategera w'umukecuru uhinga n'umwana uja ku masomo n'umwarimu wigisha urategera n'umusaza uragira inka sinzi ko wumvishije ico kintu neza ndakumva ya hakongera hakazaho nuko ari yabo nyine ni y'abanyamurenge yego hakongera hakazaho twigwaneho nk'umuntu ufite imbunde ukagukana uko kumva neza ubwira aba cana uzunareba bana yego hakazaho twigwaneho nk'umuntu ufite imbunde ugiye kurwanya leta challenge yabereye he naho ikibazo cagiye kiba ico gihe nawe ari kuremera ko abanje kuba twigwaneho mu bitekerezo apana jewe namye ndi twigwaneho good kurategera bakuzuza banze wumve kibazo biremewe uyu mwana rero uyu mwana yagize ishita akiri muto muramwihanganira umunsi njewe twigwaneho yitwa ngo ibaye coalition na AFCM 23 nico wanze ya voilà jewe naravuze ngo sero n'amahitamo yanje reka balancing mbona atari ngombwa kuyiyoboka kabo usarire nibwo ngikumva nibwo kinyumva mbere sinakumvaga gute wowe nuko ngo wari twigwaneho 100% n'imisanzu nyitanga mu biganiro byanje ugiye ukurikira jewe mba no ku mariste kandi ibintu byose naje ndabivuga hano nyuma yego hari amakuru avugwa Diana avuzwe niko byagenze kuko narabibarije cyane byavuzwe ko ngo hari ukuntu wakoroganye n'abachairman ngo bituma uwamuha oya ni kinyoma ni kinyoma nukuri ndetse ahubwo amakuru yaraje ndetse ahubwo abachairman jewe twarakoranaga nabo mwona korogana ariko mukorana ya bibaho ariko malgré sibyo bigatuma wivumbura niko bamwe bavuga ngo wama wivumbura muravuga ngo oya kado ntagari byo jewe ko ndakubwiraga noneho turi kumwe imbona nkubone aho ikintu wajijije M23 niki yego M23 ni parti politique urategera ariko ukiraho bansure parti politique ico yazizwaga kurumva papa ico yazizwaga nico twigwaneho bazizwaga ni one case ni case imwe urumva baricwaga bose kuko ari abatutsi cyangwa se ari bamwe n'abanyamasisi abandi n'abanyamurenge kubaze nanga no mututsi nawe ikibazo yagize urakizi duhereye Kinshasa duhereye Kinshasa kera tugeze muri politike kandi wari kuvuga ngo tuzigize bireka ibyo birakugora yes birakugora ndakujana mu bintu kubaze ndumva ko kera nari ngo baje ngo se nanga no mututsi kandi ari byo waruzanye sawa nanga no mututsi kagira inkuru nuko gufana ikintu ni amahitamo twebwe nico tuba tunabaziza abantu batwigwaneho urategera twigwaneho urabona ko ari agaslash baza bacamo gutse bakavuga twigwaneho MRDP/AFCM 23 urumva kariya ni akantu gasobanura ko ni abantu bari coalition ni abantu bahuriye ku kintu kimwe iyo ikintu cabaye politike kado kizamwe ico bita amahitamo nico mwebwe kiza kibagora mugashaka ngo tube twigwaneho ku gahato urumva ngutabaye dore ngutabaye twigwaneho impamvu tuba dushaka ngo muyibe ngutabaye duhuje ikibazo ngutabaye twigwaneho urategera ngutabaye twigwaneho ngo n'umwanzi ngo w'abanyamurenge sibyo none se reka nkubaze reka nkubaze none se utabaye oye grand frère tubona grand frère wanje birashoboka ko yoba twigwaneho kandi ariyo yego niyo gute wewe banze reka ndansoze kano kandi birashoboka ko grand frère ashobora kuba twigwaneho ariko ndi birasobanura ko
twokumva ibintu kimwe kubera ko ayiriyo mbe yo kubera ko Grand Frère ari yose ndabajije noneho uremera ko subiza banza usubiza ukanda Okay, ndabaye kubera ko Grand Frère amahitamo nayo umuntu okay ndagusubije nga ako kantu rero niko twebwe abantu bakagara cyangwa se abantu bashigikiye leta tuza tuvuga ngo kuba twigwaneho si ikibazo okay ngaho nsubiza byihuse ahubwo vuga ngo none wabereye hiki hariya muri iriya misozi vuga ngo noneho ahubwo twebwe akagara na twigwaneho dufike yego urakivuga ariko kiraho ndamzigize hino muri famille street mukuru wawe niki gitumye ari hariya Grand Frère yagiyeho twigwane itaraba AFC itaraba coalition na AFC nta kibazo ariko kuri ubu kuba ari twigwaneho ni karinda nta kibazo naco ndakikugereraho ese kuri gushaka kunturubuza taragera igihe cyo kubyara kurategera kurashaka kunturubuza ntaragera igihe cyo gusubizaho ngo ngusubize neza urumva Grand Frère yagiye ruguru ataraba AFC M23 akiri twigwaneyo y'abaturage ijya nanje nariyo urumva ngo ashikiriya nimba yaricazanyije n'abandi abataremeye kuba AFC M23 watwigwaneho MRDP bararekeye baragaruka kuko barahari benshi urumva batabyumvishije baravuga ngo twebwe ibintu tubyumva reka twisubirireyo urumva iwe mugihe yabyemeye ni impamvu ze bwite tizihuye nanje urumva iyo ikintu cabaye politike kiba kirimo ibindi bintu wowe utazi kurumva kado kurantegera ndakumva okay reba hari ikigira kabiri ahubwo warukire kumbaza cakini nakubaje ngo se twirwaneho mufiki nakagara ifiki nakagara naho niho ibibazo byose amfete wa muririmbyi kandi bose nabanyamurenge kabo kandi bose nabanyamurenge niyo wa muririmbyi yaririmbye ngo aho niho rushwekeye dupfa ngo twigwaneho nk'umutwe wa gisirikare nuve mu baturage sibyo se uve mu baturage ubavemwo babice banze wumve aho ngaho nibyo gamwebwe muvuga mushaka nuve mu baturage twirwaneho nive mu baturage aho ije kurwanya leta itari mu baturage si umutwe wa mbere wabayeho mu banyamurenge ariko ukagwana utaba mu baturage ngo usubize tiducurisha agati nyundi hari igihe ca Masunzu 2003 intambara ya Masunzu 2003 urategera cyane Masunzu ntiyagwaniye mu baturage uzi riske zo kugwanira mu baturage yari twigwaneho se banzureke yari gumino ico yego yaza gwana na leta n'ubundi se banzureke uzureka ngusubize neza ubundi yo muganira ndukazubwira umuntu ngo banza ndeke gute ko turaganira ikibazo ukondagira unsubize ukavuga ngaho kabura gukombwira cyangwa maze nkore ko banza uvuge naje mbone kuvuga ure tuganire ikibazo uzureka nyine ndangize gusubiza sawa yego komeza niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo ikintu ciswe parti politique kiba kirimo ikindi kintu gikomeye usabwa no kwitondera rimwe na rimwe niyo mpamvu mwebwe rimwe na rimwe muzamubyina mbere y'umuziki ko turaganira n'aba bantu ugerageza ko ndababona nundungaga barabona ndetse ko wabwira kado ko ndakubwira nka twigwaneho urumva kado yego ubundi rimwe na rimwe akenshi iyo tuza kuganira hano tuba dushaka kugira ngo dutange umuco yego duhina ibintu umunyamurenge wese yemereye kuja ashaka ico ndacemera ico uracemera kabo hari n'abanyamurenge ariko tegera hano hari n'abanyamurenge batari leta batari na twigwaneho baraho urumva oya bashobora kuba bafite icama cabo nabo bafite naco kirashobora urumva tibikura ukora abanyamurenge urumva ariko kandi ahantu hamwe ngumva papa nta mategeko abahana ko batari muri ibi byose umuntu aje ahashaka yego pe ariko tutirengagije ikintu kimwe kabo niyo mpamvu natangiye kubwira ngo turi abanyamurenge kandi ikibazo twahuye naco turagisangiye ikibazo duhura naco ngo turi abanyamurenge se kuraga ndabiyobewe asante aho none se
iyo uhabona bene wanyu baba bapfa kejo bundi iyi ntambara wenda bafata mikenge uza abantu bapfuye ko bangana kabo ukiranuke muri wewe banza utegere gano no kandi uzusubiza immediately ndituje muri story nyinshi yego binahana abangaba gukurikira ikiganiro bakumva ko wasubije ibizo wabajijwe yego iyo ubona abantu babapfa runaka arapfuye mwene wanyu murumuna wawe mukuru wawe kabo uzawumva nkagute mu mutima un point entre tuje mu bindi birambabaza birakubabaza 100%. Urategera yego baziriki subiza nako nyine ko turaganira ndagusubiza baba baziziki nari nkubwiye ngo birambabaza baba baziziki bimbabarizika ahubwo kado s'il vous plaît please baba baziziki tegera nkubwiye subiza ko numara usobanure ndagusubiza uko numva tushake ngo ngusubize uko utekereza ni nayo mpamvu jewe dore ico nkunda mu biganiro uzumbaza ureke ngusubize sawa niko kwiza tuganire neza sibyo se tuwambamage gura tuganire cyane tunave no kuri ibyo none tuje kuri kaka video yego kaka ari akagabo kanyu bari nari nkubwiye ngo birambabaza iyo abana b'abanyamurenge bari gupfa kandi twebwe akagara biratubabaza bishobora kuba binatubabaza kurusha twigwaneho mwebwe ya Kabo sawa ngaye komeza urategera impamvu bitubabaza twebwe turawo mutwigwaneho KMR de parti politique urumva kwifata abana nduvuga ngo ikabashuka urategera icyo urimire ba ikabashuka nibyo gamuvuga kuravuga ntaravuga nico kibazo cawe urumva icambere nibanzire kuri abavyeyi itandukane n'abavyeyi kuko n'umuhari umuhari mu Kirundi n'umuhari urwanya leta umuhari urwanya leta uzuja gushaka iyuba ukava mu bavyeyi none ukambwira sico muza muvuga ngo se ngo kirarinda abavyeyi ngo sirabasiga ngo leta ibice yego ariko yarabicaga kabo sibyo se abaturaguzi bagiye bapfa barimo kaka babagore batanu uzi bapfuye ngire ngo urabibuka barimo kaka nje ubyara uzi ya gupfa barapfuye kandi ndavyemera barimo banyina wa Nkundimana asandi papa ariko uremera ko bishwe na leta banze umve ngubwire banza wemera ko gusa nimara nceceke cagiye bishwe na leta bishwe na leta ariko hariho impamvu urakoze Imana ibumuhe urategera iyo mpamvu ni iyi kado sasa kugana nawe ko birangora banza utegeye turi gushaka kunyumva nico kibazo ugira kurashaka ngo umbwire ngo leta yica abanyamurenge ngo ngusubize ngo yego aho akangaka ni gucya yego singuhe ico bita meaning busobanuro buhagisha kandi maregressive urumva uwo kubaza ngo yave uramuzi ndamuzi yakoraga iki cagi oya tureke kuja mu byayave let go to none urashaka ngo usubize gute tudakoresheje ibintu biri reyeri bifatika okay reka duhina amagambo wenda ivyico kiganiro ndikiza kinaryohera n'abagikurikiye oya ye ikiganiro cyo biha ukuri rimwe na rimwe yarigiye kubiha ariko ntibisobanura ko atari umutukiza nkuko wari ubivuze ntugakenere ngo usobanure uko wumva je kindabariza abantu natangiye nkubwira reka mbasubiza baba wabarije yego wibuka ibintu yave niyo wari troisième zone de défense umunsi abanyamurenge bapfa rekana na tuje muri zazo nakubaje ari mu rukiko uyu munsi ariko Nyarugabaza amuvugira akavuga ngo nibafungure yave kandi leta iramushinja ko yisha abanyamurenge hari mu Minembwe ibyo bintu bisobanura ese kabo binsobanura uzasubira mu Minembwe cyangwa tuzasubirayo igihe kimwe uri wo muco hagati uzasubirayo tawuzi ibihe ni wowe bigenga se oya mbwira hari abavuga ngo ni wowe bigenga ibihe ntago muzamuka hari igihe nosubirayo twigwana atari ihari hari iki hari ibyo utazi cyangwa M23 yahozeho ariko uremera ko kuba utosubirayo bogutwika icyo tukimenya kado okay reka okay kawe n'umujama reka tugaruke kabo hari aka video kamanza nkuremwe ko dikuremo hari aka video ndaga playingira aba bantu kurumva da umanura isukari izo ngibyo byarangiye
Imana ishimwe kusa nkaho umwenyuye bikubaze neza uwawe useka tubona afite kado kubwira ibintu bijanye tugarure biriya tubona ibintu bijanye n'abanyamurenge sitwobivuga hatagiyemwo ka politike nta kibazo niyo mpamvu rimwe na rimwe bigora no kubisubiza ushaka kunsubiza ubu n'ubundi habe n'ubu sinagusubije uko mbyumva naje si ko ndagira ngo nsubize uko mbishaka ko ndagira ngo nsubize ukampeta uzi kuguheta Kabuye hari video iri trend ku mbuga nkoranyambaga yego aho ushize hapfuye intwari twigwaneho video imeze gute video reka nyine nyisobanure kugira ngo n'udukurikiye yumve iyo ariyo nyine muri izi ntwari zacu ziyaya zibura ubuzima abagwana shaka twigwaneho ni video yabereye na Kivari no muri kiriya kiriyo kubera ko tuvukana bivugwa ko wari uyoboye umuhango ari Akagara aho uwo mugabo wamubonye wenda iyi video ndaza kuyiplayinga abantu bayibone ariko Akagaraga nako ntikaza kagahegwamo aho tikaza gashaka ko abantu bavuga ibintu byose ko biri ariko noneho kubera ryahuriro ry'imiryango uzusanga turavukana tutanavukanye tugahurira ku bagore kuko abanyamurenge ni umugozi umwe tugahurira kuri ba Muyomba tugahurira kuri bashanga n'ibiki si ibyo byose kabu noneho urumva wari wapfuye nitwigwaneho ariko wari uyoboye umuhango nimbaga bavukana nk'uku rugero hagapfa mukuru wawe ese hapfa twigwaneho cyangwa hapfa umunyamurenge itonde gakinda bivuga shingiye kuri video nshuti yaje urugero rufatika wewe ukaboramo mukuru wawe uri muri twigwaneho noneho umuhango ukayobora wewe kubera igisegege niko gabiriya bimeze iriya video noneho abagwana shaka baka ese wapfuye n'umuke hariya muri bare n'umuke umurara simwibuka ariko uko biri kose reka mbiguhereke rere wapfuye n'umusita n'umusita yego n'umusita kagira inkuru urumva ahubwo wowe ko ndabona ntubizi oya nje ndabisobanura bitewe n'ukuntu twashiroje video ariko uko wabonye video bihabanye nuko biri ni dipiriye kera wowe wari wabaje amakuru yose fita amakuru urategera kado fita amakuru arafumba se Kabuye ndakuniga ahubwo turashize wapfuye n'umusita uwo muguge tutanze mpore kubasita twahaye pole kabisa ndetse n'abagwanashaka muri rusange abanyamurenge pani ibi by'abagwanashaka ntawe utari umugwanashaka urategera nta n'utari twigwaneho nk'ibimuza mwirirwa muvuga dutanze mpore ku muryango w'iki wabasita kwanza babuze umuntu yego hariya na Kivari haba ibibazo bibiri habaho mitiwarite zibiri urumva izo mitiwarite tizibamwo ngo abana Akagara ngo abana ibifobagana oya ni mitiwarite zitandukaniye kuri ideology nizo bemera kurumva iyo sense iyo logique yego uko wanyumvishije nakumvishe man ndahazi nare nkubwiye ngo hariya noze haba mitiwarite zingahe zibiri haba mitiwarite zibiri mitiwarite imwe urumva iyo yemera ko amafaranga bayajana ruguru akagenda direct adaciye muri AFCM 23 mbese uko bayacisha akabanza agaca mu camo urumva indi kemera ko iyo amafaranga bayafata yose bakayakorektinga baranguza bakayohereza muri coordination ya AFCM 23 akaba ari yigena urumva bakavuga ati no AFCM 23 ni cama bagende bashaka ubushobozi bw'uko bakora ibintu byabo twebwe turi abanyamurenge nti turi politique kera akabahajemo ibintu bibiri batumvikanaho bamwe twebwe turi abaturage nti turi parti politique urumva amafaranga yacu tuzatwiyohereza direct mbese agere ruguru abandi toyaye twebwe turayafata tuyohereze mu cama bagire gute bayagene uko ibo bayagira gute bayadistribute noneho gahagapfa umuntu muri abo bantu bose niho hagiye hava ikibazo rero yego ngo bamare uyu muntu wapfuye uriya muntu wahagarikiye mwebwe muri kwita ngo ni Akagara si Akagara
uriya wayoboye uriya muhango uriya wayoboye uriya wa muhango undi baza yego uriya wayoboye uriya muhango ahubwo ari mu yindi mitiwarite ariko si akagari uyaye uko babivuga banza utegere uriwe ni umuryango wamutoye good sinzi ko ubyumvishije ni umuryango wamutoye uramubwira ati wewe yobora uno muryango yobora uno muhango wo gusoza kino kiriyo ngo amare abantu batwigwaneho baza gutezagamwe akavuyo bateje akavuyo yego bateje akavuyo ahubwo iwe yazanga ko abagwanashaka ngo banza kuvuga iwe yavuze ngo mwebwe reka afite birahari yavuze ngo mwebwe abagwanashaka turabaha umwanya wanyu namwe muze muvuge yo mbese iwe yarenganye muri make yego urumva uriya mushiki w'umuhungu ngo aje kuvuga ahubwo uriya muntu wavuze urumva uriya wayoboye umuhango si uwo mu nzu ya bugufi yego ubu rero ahubwo wowe nibwo ugitanga umuco rero kuri iki kibazo njewe niyo makuru mfite uriya muntu wavuze si uwo mu nzu ya bugufi none se kutaba mu nzu ya bugufi kiraho tubona ino video dore umuhango umuryango urashobora kuyoborwa n'umuntu sibyo umunsi umuntu yapfuye sibwo bishobora guhindura uyoboye umuryango ngo mpaka be muri uwo muri yanzu oyaye dufate urugero wowe uri umwega sibyo murashobora gupfusha mwanyu urumva ariko uyoboye umuryango atari uwo mu nzu yo mwanya ari umwega wenda w'umukara ariko mu badimba aribo bapfushije mu badimba aribo bapfushije kibisobanura ko uriya muyobozi uyoboye umuryango atabura kugira gute atabura gukordona bino bintu arashobora kuza akazana undi muntu wo mu wundi muryango utari uwo direct wapfushije akaba ari we ayobora umuryango urumva ko umuryango wari wagira icizere uriya muntu urumva baramuhaye ati ngaho yobora umuhango arayoboye ngo amare kuyobora mushiki w'umukobwa w'umuhungu arahaguruka ati murabizi ko kanaka yari umugwanashaka ati ntiyakwiriye kuyobora akagara aho rero niho abantu bashingiye bavuga ngo uriya ni akagara kuko yabivuze tegera mu gihe gusa umuryango wamuhaye icizere none se nigute uvuze ko atari akagara kandi uriya mugore yavuze ko ari akagara baziranye ko barabana reka nkubere claire ba claire si byose uyu wayoboye umuhango yahawe gahunda n'umuyobozi w'umuryango ariko ari akagara banzu sinzi ico nje vuga gutyo yego ariko njewe ico nzi ico abarizwa muri iyo mitiwarite yindi sinzi ko wabyumvishe oya bihine gusa ntaba akagara cyangwa kabi oya yo kaba ko atona bako njewe gusa ico namenye ariko muraziranye uriya ndi mumuzi oya njewe ntituziranye oya muri timu y'akagara uriya ndi mumuzi erega akagara ni kenshi kato ariko mpamuziranye muziranye akagara dore hano akagara ni kenshi ku isi ariko mwebwe gabo nguri bikupira ku mamubaza dore akagara ni ibihumbi kado urumva niyo mpamvu njewe nirukiye kuja gushaka amakuru no kumenya what's going on yavuge ngahe fata mikoro wamwe yavuga yose uyamara sinongere kukuvugira niyo mpamvu kinumva ufite amakuru menshi yego niyo mpamvu njewe nirukiye kuja kumenya ariko cyatunejeje nukuntu wa mugabo yavuze ngo uyu muhango ni uwacu kwigirayo ariko ntubona biri ahubwo nkubwire ikosa ririmwe urumva bateje umuryango w'abagaciro bateje umuyobozi w'umuryango ariko bahesheje abanyamurenga agaciro banzureke buriya nkubwire nta muryango witwa abagwanasha kubaho urumva ariko habaho umuryango witwa abasegege abasinzira abatware abanyakarama abasita urumva iyo umuntu apfuye n'uw'umuryango si uw'abagwanashaka urabona kiriya kintu bakoze kiriya kintu buriya kirasuzuguritse uzi icyo kigaragaza ko batesheje agaciro umuryango w'abasita kandi umuryango w'abasita dore iwe ico ukora iyo wari wafashe uhereza umuntu ngo yobora uyu muhango dore icyo bari gukora bari kureka akayobora yamara kuyobora n'ubundi yayoboye byagaragaye si byose bakazuhamagara umukuru w'umuryango bakamubwira ngo dusobanura ukuntu wazanye uriya muntu
wenda twebwe dukeka ko ashobora kuba ari akagari. icyo utashimye ni iki urumva icyo ntashimye ni akavuyo bateje. urumva bavuga ngo umuntu wapfuye ni nk'aho atari umusita ngo ni umugwanashaka kandi marigere ari umusita. wabyumvishije? yego umuntu buriya n'uw'umuryango Kado si uw'icyama. oya anabaye n'uw'icyama abanza kuba umuryango. yego erega uw'icyama biza nyuma y'umuryango. ndahemera rwose. voilà so rero ko Kado aba twigwaneho cyangwa se umugabo abanza kuba uwabega. okay good habe nanje kabuye mbere uko mbanza kuba leta. urumva ndi umusegege bazana bonika nakagara kabasegege urumva. so rero ariko wa mugani zari challenge nibwo kibisobanura nibwo jerega mba nakurikiranye amakuru mba nayabajije kandi abahari nabo jewe nabo nabajije Margere niko bambwiye ahubwo ikibazo cabaye hariya. urumva ni ikiriya kibazo ca mituwalite zibiri yego ukabona ibi bintu uko biragana nshuti yanje wenda unatange ni ahubwo reka tuvuge ibintu byavugiwemo nyuma hazaga go video. yego hariho video zibiri ese uri ubahe igavuga makuru zeka nabonye kariya gusa. hariho video zibiri hariho video y'uriya mugore hakaba video y'undi mugabo izo nazibonye bahaye mikoro aravuga ngo kwanza mpinduye gahunda ngo bagwanishikane babanze uriya numwe hari indi y'undi mugabo wagurutse aravuga ngo ibi bintu twebwe ngo iri iwacu ngo dahere ngo tubihaba. urumva ngo twebwe ngo aba bantu ngo babapinzana ngo ubundi ngo twebwe ngo turabica. nico gacateje polemique ibise bifite ikibazo ico nico cateje ikibazo. urantegera ibintu bigiye kuba mu minsi yampaye nkada dore uyu muntu arahaguruka ati twebwe aba bantu mfasha kukirenuza ati twebwe aba bantu aranazwi yamenyekanye ibintu byega biri kuri mutandao biri ku isi. urumva ati twebwe aba bantu dahere twebwe ruguru tubakorera inana gahunda tuza iyo video urayimba tu playing irahari ndayiguha uri mu biki ese ubundi waraye he? Ay muanje tuwazise mwana mama zanifungirana urategera nico gakibazo cabaye. none abantu baribaza dufite abanyamurenge bapfuye iri haruguru yego bashobora kuba barishwe natwigwaneho twebwe ganika n'ibyakagara tuba tuvuga nguhu urugero. oya nimbiyo video ko kihari yamavuga ngo yabivuze ati twebwe aba bantu babapinzani anivuga n'izina aho. urumva ni muri umuna wa Nyarubati uraho umusirikare wewe gusa avuga ibyo yavuze avuga n'izina ryaravuga ngo twebwe bari abantu babapinzani twebwe ruguru tuza tubica. urumva bica abande abanyamurenge bafite aho bavuka bafite umurara dufite abantu bapfuye ruguru. urumva kaba chef Sebatutsi kaba Batu urategera dufite abantu bapfuye benshi kandi ba nyirabo bafite ibisebe. oya uwapfushije wese agira igisebe urategera Kado ariko banza ureke kumentioninga ngo bishwe ngo natwigwane ahubwo oye kubera uzi impamvu se impamvu mbishingiraho nuko nyiri kubivuga arahari. oya iyo video babarire yimpe nze kuyiplayinga ariko simze izera neza. Kado ariko nta kibazo kutamenya ibintu zaraye bibaye nijoro urumva conclusion nico naringiye kubaza kabo ayo makuru yaretse ndore conclusion ibintu biragana kabo ko tuvukana kurumva twese kandi attention bro nuko cyo tubivuga gutya abantu badukurikiye wenda bakagira ngo ni inkuru ngo nugushaka views tazo dushaka icoco uyarazigira zihagije nanje ndazigira zihagije twazana tukanakora n'indi nkuru twamara kwikora tukabona views yego tunanyuza iruhande ngize ngo mbaze iki kintu titugiraho tubogame tuganire nk'abantu bashaka igisubizo cyozana ya community yacu amahoro yego kuri ubu yego nicaye nkaha wenda nk'umugwana shaka bikambivuge gutyo wewe ucanga kagara ariko se tubwira n'inama turavukana yego ejo ibiriyo bizaya bigenda gutya musege gapfe
abasegege baze bari muri iyi politike abandi bari muri iyi yego ariko bagongane iki kintu kurakirebera hano hafi reka ugisubiza numara utange nk'inama yohosha ibi bintu byose urakoze cyane reka ngusubize Kado umuntu arashobora gupfusha umwana bagapfa urabona dufite ababyeyi bari hano bafite abana ruguru cyane urumva umwana yagiyeho muri twigwaneho kera itaraba parti politique urumva ngo imare kuba parti politique umubyeyi yayivamwe abakagara n'urugero urumva uyu mwana arapfuye ariko n'umuryango nubwo afite ababyeyi tugiye mu kiriyo cy'uyu mubyeyi kandi uyu mubyeyi ni akagara urumva umwana n'umugwanashaka umwana n'umugwanashaka wenda umwana yanabuze n'ukwaza kuko aho banzo wareke kuko isobanure gutyo gusa umwana n'umugwanashaka nyina nakagara yabuze umwana ise ubundi umwana ntaza abo nyina zabo wase sawa ise nakagara urumva yego umwana n'umuryango tugiye ku kiriyo iki kiriyo kiri confused kirimo ibintu byinshi amfete terke ni naco cabaye kuri biriya byabaye ahubwo niko bimeze iriya ndori kiba habiki nicyo nshaka kugira ngo turebe habanza hakaba umunyamurenge hapfuye umunyamurenge w'abantu bose afite ba nyirarume afite ba se wabo afite babyarabe afite kwa nyirabukwe nimba yarashatse afite ibiki ico ni kimwe ikigira kabiri urumva iyi ni intambara iri mu buryo buri politike tutazi ko ibyishe inyuma urumva niyo mpamvu rimwe na rimwe tugomba kuza tuja kuvuga tukabanza tugakora icyo bita make sense tugakoresha ubwenge urategera cyane yego rimwe na rimwe abantu baza baje kuvuga hariya bakarinda kwihanukira kuko uri kubwira urategera hari igihe ushobora kuvuga abantu ukabakomeretsa iyi ise w'uyu mwana warayipfuye yaza hano yashaka akavuga ibintu urumva bihabanye n'ibyo wenda byavuzwe mbere ashingiye ku byo yandikirana n'umwana we twebwe tutazi kawe yoshikana gatuguritse ibintu ni nayo mpamvu rimwe na rimwe twitonde urategera nayo mpamvu rimwe na rimwe iyo tugiye mu kiriyo n'umuntu yapfuye tugiremo discipline ikiriyo kibe duherekeze umuntu neza duherekeze yego nako kavuyo ndikabe umuntu si uw'akagara umuntu ni uw'abanyamurenge umuntu si uwatwigwaneho umuntu ni uw'abanyamurenge urumva nta bwoko bwitwa twigwaneho nta bwoko bwitwa akagara urumva nategereye umuntu aravuga ngo mu banyamurenge ngo nyine ngo nta mirari kibaho ngo hasigaye ngo imirari ibiri ngo hasigaye umurara w'akagara n'umurara w'ibifobagana ngo niyo mirari ibiri ihari marigere ntabwo ari byo gusa yarabyanarije nuko ari byo abantu uzi impamvu yabivuze gutyo nuko ari byo abantu bakomeje bashize mu mitima urumva ntitwicaranye nje nawe wonziza ngo nuko nabaye akagara cyangwa nje no kuza ngo n'ukuri twigwaneho si amahitamo y'ibyo wumva urumva jewe icyo mvuga Kado azi conclusion yanje abantu nibitonde yego twebwe ibi bintu twarabifashe tubigeza no mu ikanisa tuzi ko Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abari cyare mwigisha urumva nta muyuda nta mugiriki nta munyakenya nta mugande nta munyarwanda nta murundi nta munyamurenge nta mukongomani mbese urumva abantu bose baba bahuje baba bafite kwizera kumwe nico biba bishatse kuvuga iyo ibintu byagera mu ikanisa Kado erega ibi bintu ntibyoreka kugira imbogamizi twebwe politike twarayizanye tubishira no mu ikanisa urumva uko aho ngaho nje uko navuganye n'abantu hariya tugira y'abantu bacu benshi apana bake urumva batubwiye ati twebwe bigeze kuduhagarika no mu ikanisa urumva ngo ese ubarizwa njewe mbarizwa muri Grace Kasarani yego tago bigeze baguhagarika urumva barampagarikira ikisi iki oya ndabashije none Kado uko abo bakubwiye ko bahagaritswe wowe nta challenge wigeze uhura njewe ico mbaza kiranuka kabo ndago wigeze uhura na challenge whatever wenda ntizobura kubera ko itorero ryacu barifashe barishiramwo siyasa
urumva nivyo vyibi ngibi rega turi kuvuga wabaye nkuhura n'izo challenge as you reka ndangiza ibyo nabyo nushaka kubimbaza reka ndangiza ibyo ndiho sibyo uzureka tuvuga ikintu kimwe tugisoza urumva yego uyu muntu wapfuye ni uw'umuryango itorero si ry'imirara urumva itorero si rya politike urumva itorero si rya twigwaneho itorero si rya Kagara itorero si rya FCM 23 itorero si rya MRDP itorero si rya Mahoro itorero si rya BGA urumva itorero ni iry'abahuje kwizera urumva kuko mu ijuru ntiyazojaho twigwaneho ntiyazojaho inani ntiyazojaho Kagara hazojaho abizeye urumva so rero njewe ngavuga ngo izi challenge zose zagiye zibaho ni kanisa ribigiramo uruhare uzi ko ari amakuru dufite ko biriya bintu byabaye na Kivara ari ibintu bari bapanze urategera twebwe gadukurikirana amakuru hafi yego ni ibintu bari bapanze kubera ko abantu bari muri iriya metiwarite yindi itumva iriya side yindi urumva ngo bavugega ngo bababwire ngo yaye ngo mwebwe muri Akagara urumva kubwiraga ngo abayirimwo bayivemwo baze muri iyi ngiyi kandi maregera bayirimwo ntibafite iyo ideology ariko bahuriyeho hari benshi urumva ibico barashaka ko amafaranga yabo bazo bayatanga direct akaja ruguru tarinze guca kuko ibose abanyapolitike n'abaturage nivyo bibazo byabayeho as a conclusion twirinde twitonde yego tubona rino jambo nakubwiye uriya mugabo yavuze ko bashobora kuzica n'abantu ngo bisha abantu hari abantu bapfuye ruguru benshi nabamenshonize babatu base batutsi bamudagiri wabizoreka kuzinjiramo urumva ubundi nje amakuru nari nkeneye nariya yabaye hano na Kivara dore ico dusabwa kazaruguru bireke urategera dore ico dusabwa kwirinda yego itorero ni itorero si parti politique nabazanye politique mu itorero bayikuremo yego ndabishigikiye yego hari kanisa cyacitsemo na Kivara abantu barasohoka barivamwo kubera ico kintu urumva yego tibihuye none se ko baza basakuza kuriya kandi mu makanisa twebwe tuzaba twegane twe dufite abashirika turabafitemo hariya turabafite urumva usengera he wewe muri Grace Kayore Dr. Musinga atazi aho tubona hari kwa Musinga fitemwe Akagara ibihumbi ayo yareki bazo utege ande umva ko ndi gukora hababaza yareki urategera nshuti yanje yego ikanisa ni kanisa papa nico nari nshatse kumentioninga yego ikanisa ni kanisa siyasa ni siyasa tufane siyasa tuyigira ubuzima bworoshe njewe nzanjamo ejo twari mu buku nariko namambwira njewe ndi umwana wa leta nje ndi umwana w'igihugu njewe si mfana nuze AFCM 23 twigwaneho urumva habe ni Kinshasa uzi ko Kinshasa hari abantu bafana ntuze bafana AFCM 23 ko nukuri yego leta kwitabicaza ibirenze ivyo n'abakongomani cyane wabisobanura none hano muri Kenya hari abantu bangana gute badafana UD benshi sibyo se leta izibirukana ngo ibice ngo nuko batayifana se oyaye n'abanyakenya natwe twese tawagukozeho ndawakunyoye mwebwe twigwaneho mugira ibintu bitari byiza yego abantu batwigwaneho bazitonde yampaye nka data ariko ukaba ukira wewe none ejo bundi mbona ijambo Manyota avuze Manyota yamavuga ngo Madeko ngo yabaye libere yari yabaye libere reka nabyo mbigusobanurire jewe nkurusha amakuru kado uremera ko nkurusha amakuru urayandusha nalafu ibintu bari mu kuvuga bakaja kuvuga hariya ngo Kongoro ngo yarabeshe ngo n'Amanyota bavuge Manyota nje video narayibonye nawe warayibonye ni ya Kongoro yaciyeho ari gukorana kuri space kiganiro na Sanjaki nabavuga ko Madego yabaye niwe wanayitangaje mbere
wabivugaho iki ko reka mbigusubize bitari ukuri reka mbigusubize nabivugaho iki ahubwo reka nkubwire inkuru z'ukuri kuri byo habaye intambara ngo imare kuba intambara abaturage barahunga natwigwaneho irahunga iva mu madegu ngo imare kuva mu madegu leta imenya ko bavuye mu madegu bahunze n'abaturage urumva leta yanga kuyinjiramo urategera leta yanga kuyinjiramo babwira abasirikare ati mwebwe leta niyo yabwiye abasirikare irababwira ati mwebwe nimusubire inyuma mugende mugire gute nimusubire inyuma mugende mureka abaturage bagaruke mu muhanda yego urumva tiwabonye banuze basematama bagaruka ngira ngo akavideo kwabo warababonye kuriya niko kugaruka mu muhanda kuri leta irongera irahava iragenda isubira aho bita ngo ni kwa Buhimba nijiri kugeza amagingaye sawa nawe mwebwe muzamubyina mbere y'umuziki ubushize mwarabyinnye ngo mikenke ngo yabaye tombe nyuma y'iminota 3 uruhamana urumva nyuma y'iminota 3 itarashize we love you we love you ariko reka tubwire amakuru ni maremare tubwire abavandimwe Kado sibyo dutanga ka message bavandimwe banyamurenge twubahane ya tugire urukundo rwaturanze kuko turita hanze Kado sibyo ko twande bitaye hanze kabo abanyamurenge turi mu kwita hanze tubona bira bintu byabereye na Kivare biragayitse jewe ari umunyarwanda wese unyandikira arambwe ati dore bene wanyu byo bagezemo urumva nukwita hanze naje umva wavuze wenda cyane uzinjewe ikintu nagaye ikimwe kuko naje nakwaje ibyo wagaye ico nagaye ni kimwe shiti yanje urabona ira video wirebye hari yabari abagabo bose barakuze ariko bitesheje agaciro wenda ndashingiye cyangwa se ndinje mu buzima bwabo umuntu afite uburenganzira bwo kubicashaka bwo kuvugira icyo ashaka wenda umugabo akavuga ati nje wenda umugabo nashaka ariko tuje mu kinyamurenge abagabo bakuze bagafimana nkariya rwose ntago bisa neza ibya politiki wenda ni hanze yego ariko mugihe bari bagiye gushingura umuntu bari kumuherekeza neza nk'umurambo basi ntibagwane hejuru y'umurambo kiriya ni kiriyo curi ya mwana nibyo nari mvuze icyo nanenze rero kuri abagehesheje agaciro okay muri side yo gushingura ubundi umuntu agomba gushingurwa mu cubahiro voilà icubahiro mvuga abantu bose bagize gute batuje bari calme yego pani ibintu z'amakimbirane jewe nico tashimye urumva abagabo bangana kuriya berega apfuye hato ngo bafimane ashobora kubana baye n'ibindi tutazi wenda so guys icuri cyo wowe gusa nimbuza ukuri uzaguhagarareho kugumana uzi ko bazaca umugani ngo bahura nare babiri hari umwe bawigira nkana reka dutegereze ibizotsinda mugani wa musaza wavuze ngo kandi duhagaze aha nimba njewe ndi twigwaneho uyu wacu nakagara tazi biri imbere simbizi biri imbere n'ubu nawe ntabizi ariko njewe ndi twigwaneho reka je mu murongo wanje nawe dusuppose ejo leta itsinze Kado ntimuzotase kandi ari wacu halafu tuzi ni wacu ubundi reka dufate AFCM 23 habe niyo yotsinda ikagereka inshasi gakuraho n'ubutegetsi gusa nuko nyine ntinti biraho urumva kibizotuma abanyamurenge tutagira ute tibikuraho ubunyamurenge sawa nawe utaha rero turabakunda umunsi mwiza ciao naho butaha turabakunda mugira amahoro mugaragaza urukundo twibumbarike tureke kugomeza kwita hanze kandi dukomeza mushaka gukorera dukomeza twite hanze ibintu birakomeye hanze ijambo rimwe kuri Fisto mugenzi wawe wakagara apana abanyakagara bose Fisto abanyakagara bose aho bari nije gas nije CEO ino muri Afrika aho muri mwese murabizi dushigikire leta yacu tuyikunde twebwe dukunda leta ijambo rimwe kuri Dr Musinga genda ube pastor ube bishop urekane na siyasa kandi ari agushumze oyaye jewe ira Grace ntago wewe werekana ni bya siyasa iri ya Grace muhe message nka pastor wawe w'umunyamurenge se pastor genda urekane na politique genda ube umushumba yego kandi ari choice yiwe nawe werekana ni bya politique gira message umugenera imwe Dr Musinga umusti wawe Musinga uriya bishop ese wabaye gute message mugeneni ese kurusha kangene yo ndagize nagenda ave muri siyasa sawa abo mushu